Bishop Callixte Rubaramiro w'itware rya Kabare nuwayebembera okutongozaho parish agency eya Rushoroza. Abikiriza nyamwingi abanyadini hamwe n'abanyabutegetsi bakira ha mukorogo. Bishop Callixte nagira ngo kigenderwa cyo kwiguraho parish agency no kusiyahiho obuhereza hamwe no kongera entunguko mu bantu. Etekaniza yuko bekirwariro n'ikirunja bw'amagara g'abantu konka n'ebindi na munonga abiri kukwata hantashya y'abantu bagira ngo bine byo kurya konka wabine byo kurya otine sente mushafu noboti nokoli. Father Lucas Kiza urukuru rw'itware rya Nyamwegabire parish ashabira abebembezo kugamba haki government eraze kukora aha by'amashanyarazi n'eby'ubwegese bitwiro mu mbera mbi munongo muri Kihi bito abebembezi bagizire ngo ikinkija kuterezubwa. Kandi abakiga baragira ngo kazare okagarukayo none bishop wajya ngo nzaro kundi murundi aya murede ukiryaha Matanda Primary School twine engagement ninga support from you NHCR kandi procurement process ebire yahwire eri kuza gukora block ya classrooms ishatu. Abebembezi ba government baraganise kwatanisa n'abedini okutungura abantu na munongo mu byentasya mu byo bwegese obuhingi n'oburiza. There are two transformers which are missing. Konka structure zazo ziriho structure ya Matandaha eri ahari owa mutabani wa Ntungwa Masha kandi eriho katwara n'ekishwani cyayo niyenda kubashaba abantu barushoroza n'ecyangici okutamani omubwegese okurangwa abana beita huturu kuzara twabata omwishomero. Bishop Callixte Rubaramira atireho Father Vianney Byaruhanga na Deus Nwagaba okwebembera parish agency eya Rushoroza gasha kwa Hweza Wilfred.